bana wena o ikutlwa bjang go tswa mo motshamekong ebile le o fentse fela jalo ikutlwa ke le motlotlo thata it was a team effort everyone o lwele ka mopapalong ka teng ka mo fitlhileng mo teng unlucky for makhelwane ba rena next time maybe but for us it's a team effort that's why it's like game more during the week I think they actually good time so it's a team effort ke gore go mo bona ke gore go mo swana so tshamekile go yentle re botsotso le rona ka bona go tla go bona batshameki ba tswana ka le rona re go bona gore le rotloetse bana o kgone go bona bana ba ba le ka kwano ba tle go lebella ka kwano di masters le di legend o fela jalo motsotso tswela pele le go dise bana le go mafelong a le tsamang mo teng ka metlha le go matsatsi ke rata gore go bolelle bana gore ke itse tsona tse ba tsidile discipline after everything discipline Colombia la khawara ni lo baya ba tsman ba zera ndwele ka lisa ko just that ono renga le go yo go mo go kwena tsamao yo go bakanya re na le mano tsemetso wa rena ka kwano ra wa itse fa go le go kala ke bona mo lesimanyana fela ke re yo mogolo ra ka kwano TVG go ditsa fela jalo TVG ra go itse go ba meno tsemetso bolella barati ba la teng gore wena kwena wa o tswa go le kae nna di nna ka ke nna David Tongwane ke tswa ke le go kasi kala ke tshameka bolo ka bunyane ba ka o fitla mona go namo ke sebaka ke tshameka bolo just as ka kra chance ya professional gore ke tsweletse career ka pele mara go kasi majita se le ra feletsa re thoma stop sa ukasi re feletsa re dala league and then ka itumela ka tournament ya ka jeno ya majita o ke majita ka ba re ke tlaile bona ne ka le boga ka ba le boga too much o dirile di safe di ka nna tse pedi pele ga fao re ne re tsebe bua re ana mo tshwara dilo a le kana mo dipaleng tse kana fela go na le sengwe se re itemogetseng sona gore so se se teng se mo wena fela ke tsaba le go botsisa gore ke eng se o se bofileng fa fela e kete go ke bole sa body a fofa fela jalo o ka re bolela gore o ikutlwa bjang morago ga di safe tse o di dirileng no ke ikutlwa ke le motlotlo because ke talenta ke na leng yona ke nthola re ke hodile le yona so ka mkho ke believe ke tshepa too much mo nna and then the reflexes tsaka just ona no age ile but tlhaloganyo knowledge e teng most ke go leboge o ka reng go tswa ko Big Safe ka gore ba go neile hempa rena re itse gore go na le kwena le Big Safe o ka wa reng ba Big Safe ne ka leboga Big Safe ka tournament le ditseng kopela e sa nna team ya rona fela o ka se nne le di-team tse dingwe no ke le leboga thata ra e tla go senyetsana go bona bana ba go tlokanetse yang o ka re mo bana ba maleng ka kwano bana ba ka tseno ke le khopela gore le tswe mo dilo tse ngata especially mo di drugseng mo nwembiala mo bastaneng ba bantšintši especially le tlamile le sekolong education ke botlhokwa without education le ka se le pele ene hangata le tlamile le thuto o dlala bolo ke yona chance option le re ke yone re ya re survivisa ngata mo lefatsheng re DVD ke go leboga ka mafoko a thotloetso ke leboga sengwe le sengwe se o riletseng sona rena re leboga ra go lebogisa go ba motshameki wa letsatsi re motlotlo ka wena ra tswela pele o ska ema tswela pele o siretse jaaka ba go tshepa le rena ga jaana re na le tshepo mo go wena gore o kasi e ya go tshwara dilo tswela pele re go leboga motlotlo fa go nna jaana ya ke ba bona bana ba teng ka kwana ba batla go jaiva bana ba batla go jaiva ba iselecta ga kitse setse are wa tsamaka kwano motlotlo e le nna ke pula jaaka ra urao jack de bara motlotlo ka rata go leboga ka kwana se se dira ga tseng ka kwana ke leboga Mr. Manyike o le gore ne ke foditse a tlisa tournament e tshwana kana le ke re tswela pele o re golele Big Safe e kwadise le yona gonne Big Safe ke yone e le gore motlotlo e netefatsa e fa di-man of the match ka kwana motlotlo o wholesaler bona o fitlhelela sengwe le sengwe go tswa ka kwa Big Safe fela jalo o ka ba kwadisa o ka fitlhela online shopping mo go bone o ka ikwadisa for stock fele le Big Safe ga e kitla o tsamaya fela jalo o ikotlaya nna le wena a re kgaogane ka tsela e tse jalo ga ke itse ka kwano re ka kwano tlhabana molefe tswela pele fela jalo o laele barati le balatedi e re ke go golele e re ke tswa mo go ene ke re bona wena supporter number 1 ka ntle le wena ga re selo re se re le sona ka baka la gago tswela pele o supporter kgwedi ya dinao
tirisano mmogo ya gago go tswa mo besong go feta ga jaanong ke ra wena moagi ke ra lona ditlhopha tse di tswa gaufi le kgakala ke lone kele ge rra Masedi a ratile a re kopaneng gape tanki gangwe tanki gabedi tanki gararo jaaka re ra o rerisa matia tirisano mmogo ya rona baakaretsi ba tonamente go tshwana le ye ka kopo a e se ka nnang ka tšhoko fela le ka moso ke a go leboga kgonne ko ba re kopana gape a pula le nene.